Orang duk kata Kota Baru tak ada pembangun ni. Tak maju Kota Baru. Bahkan pun dia, mau tu gap dia. Orang lah ni bukan boleh kira, boleh sedih kan kita. Demo kalau ada PT, demo tak siapa kamu sedih. Aja tanya lah. Sebab tu lah ya. Di stesen bah ni kita perkataan dia ialah sementara. Bila sementara ni memang tidak sempurna. Ada orang kata lama tak sementara, lama pun dah sementara. Nak kata guna. Tidak gitu Ni kat duk belaruk di Tesco, geger di Tesco tak ada air. Di belakang mung tidak air dalam sungai tu, mung gila. Oh, terkejut dalam sungai tu lah minum sampai kenyang. Sebab kalau kita tu lah, kalau kita besarkan jalan pun, kalau untuk guna setahun sekali pun, tak ada mana juga. Jadi bagi saya lah, makna kita kena hadapi lah. Lagipun bukan selalu, setahun sekali.